hello icyo ni icy'abanyamerika. Ndashaka kwandikira sheri wanjye ibaruwa yo mu cyongereza. Apana icyongereza cy'abongereza, icyongereza cy'abanyamerika, American English. yitwa nanyine ni Mugatete ni Mwite Dias? Chantal Mwite Dias nibwo kare yes kagenda neza. Kadia na kajambo bira karyohera amatwi n'umutima Kagatuma kagatuma umva wajije kagatuma niwe umukobwa yari yifasha atya ahita agira atya. I'm very happy. Byagenze bite? Okay. Sha. Aha. Iyo bigeze ku cyongereza baricara bakiga. Cara wige. Iyo bigeze ku cyongereza ngiye abantu baricara. Uje kutwicaza? Nge. Uzi ko nyenze muri abazungu baje hano mu Rwanda mu nama ariko mu nama ya leta. Kende ubwira ndo takoze sha. Nizere ko utari gukopera ariko. Nkopera iki ngende wowe? Twandika ibintu biri mu mutima ndani. Ubyandikira nde? Ubyandikira nde? Ntabwo nigeze mbikubwira. Wa iki niyo bibike? ngo today I'm very happy. Nyine byagenze bite kutavuga? Byandenze nyine. Ndashaka kwandikira ibaruwa sheri. Ariko arageze ndabona abantu murapinga we. sheri wamuvanye ni muri kuvuga ngo today I'm very happy. Icyongereza ndarukubu. aya buretse mba ndetse sheri wamuvanye Pamela mwiza cyane nkunda ifite yanjye magara ifite twareranywe mwana wa mama. Reka mwitika n'ikikama. ariko Niyo uravuga today I'm very happy. ndiko bibona rwose. Ndashaka kwandikira sheri wanjye ibaruwa yo mu cyongereza. Apana icyongereza cy'abongereza, icyongereza cy'abanyamerika, American English. Okay? Kumana. Ibaze ko nanjye muri bisi ndi kwikunda ko ukuntu ndi kuvuga icyongereza. I'm very happy. Iyo bashaka kuvuga ngo ndani very happy paka mu mutima. Biragushimisha iyo mvuga icyongereza none ukishima. Ikabona ko uri umuntu wadanje rero reka mugire rero. Ndashaka ucupapuro. Andika hano turaruca. Ntabwo nabura kugushigikira njye wabonye. Ndabizi icyongereza cyawe sha. Twagiye. Ikumundi no. Mundi yo ticari kukubaza ugahita umusubiza ugahita umubaza excuse me. No ko ukuntu uvuga excuse me ni cy'abanyamerika. Wari uzi kuvuga icyongereza cy'abanyamerika se? Tugiye kwandika icy'abanyamerika bivanze n'icyabongereza turashyira muri kareka ntacyo abongereza ndashaka icyongereza. Ujye umenya ubwenge ariko. Ko wajya umenya ubwenge icyongereza cy'abanyamerika aricyo kirenze. Cyo kirenze. Aha. Uratangira rero. Urabona na mwana ndamukunda. Ninde se wundi? Ariko muri turaza kumubona kuko n'amazina yenda yandika mu cyongereza. Wari ubizi burahari ukuntu urabona Pamela hari ukuntu ushobora kugenda mu cyongereza cy'abanyamerika kandi completely bigatabihura. Akoze kuba menya icyongereza sha no completely wabivuze urabivuga neza. Yego sha Imana igira neza. Shabuze ko uranshimisha. Imana igira neza kabisa. Cyizere nakimenye. Nako nta kwaruza aho mwerukira nshuti yanjye nta. Tuma wanjye wari wikanze. Ukavanye mbese. Pamela. Urahera. Ndakwizera. Sibyo? Kandi ikindi mpamvu naguhamagaye uriza abakobwa mamuzi ukuntu abahungu batereta. Ndabeshya se. Ndashaka kumfasha gutereta n'umwana nkamukubita imitomo mu cyongereza handi umwana azajya mbona kabo. Ndaramwandikiye. Oya kaka ndiyandikira. Okay. Umukono wawe. Urahera he? Konzi kwandika ngiye arigera ndandika neza. Tubanze tujye mu rukundo. Wabanje ukamakabizu kugira ngo ibintu bijyemo turi romantique. Oya akunso ibi babyita kumfuragira kumugisha cyane. Nuko. Ariko katari we ngiye kwandikira wagore ibyo nshaka. We numara kunsoma imitomere iteze. Ku mutima bebe. Yeah, let's go twagiye rero sasa. Itariki zingaho no munsi. Nyene
tariki 20 z'ukwezi kwa munani. Kwa gatandatu. No, kwa munani. Aho hera. Warebye se. Telefone yanjye nanizi bitari kugira. Kwa gatandatu 0 gatandatu. Andika 0 gatandatu. O. Na gatandatu. 0 na O. 0 andika 0 O. Nyine ndandika 0 na O. Yes, 0 na gatandatu. Okay. Itariki 6. Mu mwaka wa 2025 twayigeze. No nyine. No turi 2025. Okay. Tariki zarangiye sasa. Aha, ubu noneho tugiye kukiko ku mwandiko. Okay. Ushobora twande? Buri tari kuramubona mu cyongereza, ndashaka kumwandika mu cyongereza twagiye. None ndashaka dutangirire kanune Pamela. Hello. Icyo ni cy'abanyamerika. Ndabeshya? Ushobora ka haro? Hello, ya ntabwo nshaka icy'abongereza, ndashaka icy'abanyamerika. None se niba cyangwa uhere wandika ngo I love you baby. Nasi gutangira kuri introduction. Nuse bahera. I love you. I love you baby. Baby nawe ugomba kongera kugira yumve ko none se kwisutangira kuri mondani. Kandi none shaka guhera. Ngiye ndashaka kubanza gucukumbura kugira ngo mwemeze ko n'undi munsi ngiye namara kunga. Ntabwo uzi ko abantu batenze mu nyama batahana bigufa. Reka nkore ikintu dutangiza rero. Tugiye gutangira, urabona wumwe introduction kandi ako kantu kagomba kuza nyine tugeze mu marangamutima. Okay. Dear yitwa nde nyine? Dia katara amazina ye. Yitwa nde nyine? Ni Mugatete ni Dias. Chantal. Dias ni bwo kare. Yes, Kadia na kajambo bira karyohera amatwi n'umutima. Kagatuma umva wajije kagatuma niwe umukobwa yari yifasha cya ahita agira ati kumva Dia wagira ngo ni izina ry'umukobwa Diane. Okay, ni Diane mama. Yakora Diane. Diane. Uwo mukobwa yitwa nde? Okay, reka nkwereke amwita Isimbi. Ikindi kandi ngiye gutangira kurano kuri introduction. Ngiye gutangira mvuga ngo wrong time. My dear Diane. Ubuze kwisufatanya icyongereza cy'abanyamerika n'icyabongereza. Wrong time. Si icyongereza. Nese birahura abongereza n'abanyamerika kumva byawo ako rero abanyamerika n'abantu urakajije utarinjije. Okay, mbwira agatekerezo ka mbere. Wrong time bahera aha ntago baheramo nkaho no gutya hagati. Long time Dear Diane. Dear Diane. Andika dabiza itabiza. Bura nabona andika amadabi. Urabona wrong time. No se wrong bayandika mu Kinyarwanda. Uko nyine. Wrong. Wandike mu mukono wawe. Okay, ni ibingibi. Wrong time Dear Diane. Ntabwo Diane nzi kubyandika. Buretse. Muzi ko uvuze Dia. Aha. Kuna indi kubona muse mbonamo ari ibanze. Nini iyi bayisoma mu Cyongereza Diane. Borata. Siko yagukotora iyo nakugira. Siko mba nkotoye. Allah. Diane. Nusikumva Diane kumva amagambo. Sisi kwa ari yambwe Diane yambwe Isimbi. Yitwa nde? Isimbi. Wasinze Long time Dia Isimbi. Isimbi akakonze kuka. Exactly. Isimbi bebe. Na ka bebe kongereho.
isimbi ni gutya isimbi. Okay, njyandika mu mukono, andika mu mukono wawe nyine nubwo mbona ko usoma bizamusaba. Nari nanditse isibi. Okay, isimbi. Okay, gomeza umbwire dukomeze vuba dore nta mwanya mfite wo gutakaza. Dia long time. Tia isimbi. None ushaka kuvuga nka romantique, ushaka kumubwira mu magambo bavuga gute? Kandi kumbwira mu magambo nyine. Long time. Dia I miss you so much. Ndagukumbuye cyane. I miss you. Yes. Miss. None se ko hanyuma inshinga miss you na miss ibyo bintu bibiri banzo ntandukanyiriza ibyo bintu mbere yuko nandika nkaka. Miss ni Miss Rwanda kandi bisiko byara. Miss Rwanda ndamuzi. Miss you ndagukumbuye. Okay, ni ya miss yo kuba miss ushizeho you. Bitabye. Yes. Oshe. Oibesh. Nakubeshye bikisha ko zuru umwanya none yanjye. I miss you. Kubice kwajya mbona se wajya nguri kwandika liste y'ibyo yenda gukora. Ni uragomeza gutya nyine ukomeza ugende gutya. Bikaza no hasi ku murongo. I miss you. I bayandika gute mu cyongereza? I miss you. I mu cyongereza bayandika gute? Uko. Akarongo kazamuye. Yes. Okay, good. Miss nyine ni ma. Okay, ma. Nanone. Na sa ebyiri. Na yo. Ya. O. Ya mu kinyarwanda. Okay. O. Nara. Oya. Yor nyine byawe bibaye yoru miss you se urumva bishoboka. Umuntu hoya urumva umuntu ashyizeho yoru akujya umenya ubwenge umuntu ashyizeho yoru kigomba guhita kibi cy'abanyamerika. Nakubwiye ngo nawe nshaka icyongereza cy'abongereza. Reka ujye umenya ubwenge ngiye narize pe. Hanyuma se ubundi ufite mu mutima ushaka kumugana nk'ibi. Ndashaka ukiririra ijambo mu cyongereza. Ndagukunda kaneke ka mama. Ndagukunda kaneke ka mama. I love you. Banana. Mama. Mama singiye gutereta mama. Ushizemo nyoko akaneke ka mama. Mama narinzi ko ari umutoma. Nyine ndagukunda kaneke ka mama. Wongera usubiremo. I love you. My bananas mom. Oya nusuko bimbwiye mu cyongereza nabikoje mu kinyarwanda. Kaneke ka mama. Okay, I love you. Banana mama. Irindi jambo nshaka gukira mu cyongereza ugende kwibuka. Ndashaka gukira mu cyongereza iri jambo. Cyubahiro cya mama mukundwa. Cyubahiro cya mama mukundwa. Kibero cya data. Ntabwo Rwanda. Busogera ikibero se. Uwo mutomo uracuritse. Papa wagira ikibero. Hagiye mvuze. Ngo ndagukunda kibero cya data. Hawo. Gute? Bivuze nabi. Uvuze nabi nyine cyangwa urashaka ko bakwanga. Okay. Akubura rero nawe wajibisha no mu kinyarwanda kugira ngo nawe azakoresha ubwonko azagendere mu nshuti ze zimusobanurire mu cyongereza. Uvuze neza. Reka tujye tuvanga icyongereza n'ikinyarwanda. Sibyo? Burereka abantu b'abasirimu n'undi babivanga. Nimba mvuze ngo nibutse ikindi kintu. Ndashaka kumubwira ngo ndifuza kuzakubona turi mu buriri bumwe. Vaya nyine. Kuganisha. Vaya mbakane nawe neza papa. Kuganisha. Neza se muri so mukunzi wawe. To see you in bed with me. Bed? Yes. Bed ni iki? Nk'ubu bw'abakene se? Uburiri bw'abakene n'ubw'abakene bitandukanye mu cyongereza? Nta na hamwe kuko bose bararyama. Byose ni bed. Byose ni uburiri. Ubwo nkubwiye ngo jyana bed zawe. Jyana uburiri bwawe. Nkubwiye ngo jyana ibibedi byawe. Jyana ibiriri byawe. Jyana ibibedi byawe. Jyana ibiriri byawe. Tubishyize mu buriri. Urumbwiye mu cyongereza? Ndashaka kubona mu buriri turi kumwe. Nyine mu cyongereza. Waje kumfata. Uretse. Utagiti yaduze kugira ngo
metere landirodi ntabwo muzi namara kuzuza imyuka wagiye metere peti wa mukaritasi uzi ko nabarangiza